Jekai tsunami bangria ba chemical na magrakna nangani somayo nambate khamkha na matgin. Iako Center for Development of Telemeds Nigata Thariyaha. Ya system ko anti-gni ba anti-bri rangna asong gamako porikara e niyangin. Cell board ka system ko SMS so pangchaki sa chat alert system ko patsogin. Ado gamako aro Union Territory gamako kam kagin. Aro Niknikani sumayo apal bati takchakani ko sukatna taraki sukatna wana India ni dengtang kusagrango takchakani ko matsogen ne koborna uyataha. Lapang gapo Assam Sokari aro Karbi Anglong District Administration ni jakudi ani ko rachakna matgi jagapa ne gatan Home Minister aro UDP ni MLA Lakmen Rupui matnanga ha. Meghalaya adok sima arini bidengo agan gerkaniko da kuinga ne paragataha. Andakapa kam rangara kenatani aro gamege chagabarangna neknekaniko ungkatata ne rimpui magrakataha. Tumtumaniko na medake rakina aro neknekaniko rakbajana adok ignikon mulmolangaha. Meghalaya Sokarini Taraki Kam Kaanina wa de Metele Aganaha, Arogamig et Agabarangni, Yabelsi Hario Gamig et Aniko, Gama Adana Jakudi China Molangahan. Bak Takapa Biabrango, Sima Ari Biabrango, Gatal Police Outpost Rangna, MDS Sokari Tangapesako Tambaha, Aro Nameraki Nirikianiko, Dakankuna, Nang Tomotenga ne wa Aganha. Golmal aniara darang nan namgni ko rabagpang za ni rumpui aganaha. Hazalgni chichet basionin Sokari school rang aro college rango namdapako matnani na daong ingpa administration ko wa porayani skiani abao de matele aganangaha. Uni amlarem constituencio aro adok kumako rika chuani rang thangdo da paha ne koborna uyataha. Partini sakchigni MLA rang Ja atanina da awad bit chanchia dongja anik cabinet minister aro UDP ne legislator Krimen Shila rong thalen paragataha minister rangni post ko juja tanio agan grka dongja ne wagan ha makhangchi party jerakba chancheni ko ragat gpana wa chugmak chakpani ko na ne wagan ha UDP ne Sakni MLA rangsan cabinet to matnenga aro wamangni skanggapa dakna nanggni kam rangara mande rangna dangdakio na gisako nangani ungenga ne waganda bangha. Party ni General Secretary ni bia bang ungengapani bidengo shila singanina agananga ha yani bidengo agan gerkinga aro party ni President baksa bonkame chanchigen ne wiataha. ILP na dabiani aro Rail Rama project ni bidengo singon sila aganaha ya menggeninan dengtang dake kam ka gen ne wiataha. ILP ko China mamongko molinga ndeba namruruani dong skajawa ne wa aganda pangha. Campus rango apsan grek ongani aro kuchusan ongani ko thangdo watna maksonge jakuri anio chatro chatirang uniform dong China plak Sokari college rangko Meghalaya Sokari gyatha. Ya chancheni ko jun kolgruk prichari ko education department ni gata parakataha. Yan dengtang college rangoni aro student union rangoni molani nakra chake kam khaing kapawa ne parakataha. Policy ko Sokari institution gamako ragakin aro college ge antio na tatang namnakapa uniform ko tharina takatel kapa bulko onaha ne wiataha. Yan adokna gadal kapa maksungani da ba gadal kin kapa ja inga Shillong ni St Anthony's College ode degree chatro chatirang uniform ko kanmanaha ne wiataha. Yan dengtang mancha institutional ni identity ko thangdowat na Gapan institution gamako apsan dakapa jakoko de na gatal ge etani onga ni parakataha. Kandaila to ramar kamrango phalas mani na bel man gija ka parang ni ko sako ragale galani ko police sipai rang ni taksakani chi Shillong Municipal Board SMB ni gata dakanga ha. Ya ko jakodi ani maksongani de mandi ramare gabarango arop ramar kamrango Phalas mani ko rong thalatna joton kha ani
bak onga ane thalataha John authority aganaha yan blak blongin ramar kamrango bang rukriki phalasmaniko rakrukriki nganina jakhu de engpa onga ne wa thalataha Yaku municipal ni niamni ngo takinga aro license ungpa vendorang na vending zone rangko thari e onaha ni SMB thalataha Ya jakku ko de na skang bakra katswani ko changni chang onaha ne official rang uyataha Yani kosako golmal khagpa mandeni kosako niam ni gata jakku ko de gen ne SMB aganta pangaha Shillong Municipal Board ni gata ramar kamrango phalgabarang ko ragale galani ko rakani kosako main secretary ni aphalo khandala to ni ramar kamu phalgabarang jegalani ko takangaha Meghalaya and Greatest Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPHSVH jegalani ko taktalaha aro tmau Rangli Juki TUR Negata Takpani ko onaha. Street Vendors Ek Hazagni Chibri ko Chugumakra Gateon China Tabiangaha. Niknakanina akan takja ongode Dontong Giza Jegalani ko Dakna Makrakatani ko onaha. Aro Wamangni Dokanangona Riang Pugin ani MGSPHSVA ni Advisor Angela Rangat akan ha. Kobrang koperate ni sumay bayan ng bonaha